Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ule Mandalay inkana khan junta officer ka hlumani nimin lama khan karon puang to a kan puan to ang khan thole ni jun ni somni pahni jing dariat vela ong hlaya pol te hi an ron thok chuaka Mandalay ya chanmia thaji township a PDF tene nanin ka pani kha he inkana hi an Myanmar si pai boral anom nual ni ahriat ni ma se thiza te ro puan zara ni lok lova si pai lam hian an mi le sa an thi thu hi an ron puang zar ta zoka officer in charge pakhat chu ka hlumani ti in an soi anin kana atanga metar za thuma police station oma anin kana bula khosa mai che pakhatin janta officer pakhata thi thu asoya sipai pathum an thi tel thu asoi bok he in beina a Burma police officer thita hi Lieutenant Colonel Ong Mok Jo ani a then khat soidan chuan ong hlaya pol te hian motor mangin karan uma an motor uma hian electric banasua police hawan wathlen hian motor chuang te hi an la him vek ni a soyani mase police sual te hian an kar chu an bom chiani in an soi Kotler somli pangana le Kotler za som pakhatna inkana hian PDF member pali ka hlum man ni thu le pariat manan ni thu sipai lam chuan an soi thung heti la hian KIA le regime force te chu anin kap na sa le hle a kachin ram chung sejin village a ani kachin ram chunga hakan township a he inkana hi athlenga sejin village bulmaya ani nge KIA thupuang tu Colonel Nobu chuan Sejin village sa janta sipai battalion somni pangana le KIA inka thu hi soya marj ni som pakhat po khan hilai Sejin village sa janta force te hi KIA ten an lo run to ani janta lam hian lai pui an mang warvei pap viau mai hakan huna KIA battalion 6 mun lam an ron sai na sa hle KIA 6th Battalion mun ma ero an lu khung ngam chi alo ni a hriat ani hakan tatanga in to pana ong hlaya sipai motor in zui chu KIA te hian an lo lam buna sipai sual te hi an thinwal ni a hriat ani sipai motor ron in zui hi pali ni in pakhat phei hi chu KIA te hian an hal sak ni a hriat ani hemi nu hian in ka na tana ni a KIA lam hi 6 brigade mun atangin an ron che a janta lamla Sejin Khobula 25th Battalion Hunatangin an ron che boka he 25th Battalion Hunatang hian lai pui an ron kap chuak na sa hle ani ole KIA te chet na chu handa thalokila iskari o ta te ho chet dan han soi le lok te ang Myanmar a hian kan soi to ang khan mani mi te phat san ching sum klem te le ham thatna dorom tak uma mani chipui te phat san ching juda iskari o ta ang maya mani mi te phatsan tu anom nual mai heng mi te hi anten om tak zetani an mani wang hian tun hnaya po mi tam takin nunna an chan pha to a Mandalay ya janta force le PDF te inkana po kha heng ho wang hi ani chutiang bokin khopui mun rang ranga janta lam che thatna te hi antan en thlatu dalan te wang ani deuh zel bok heng dalan Burma iskari o ta te hi thei chu ni se leral thak mai hi an chak om thin pro democracy te chet na tam tak heng ho hi an ti sukuk ta ka renga wangin zuya ti rem lo chuan sipai do dal tu te chan a chereng don si a chu wangin heng ho hi tha tumin rol rala chepol thalai rualten an jong huai ani ber mai enga maza chu an tal to a nimin zu ni somni pathum mai po khan yangona hlaing township a chuan mani mi te thisen dot ching dalan pakhat chu rem hun lama tir liam ani vele ta alom om hle tun hnaya hepa hian mi enga maza chu an che dan sipai lama lo report to a sipai do dal tu thalai te chet na chu thla ala a mi paruk ngot mai an ni na sipai lama hriat tirani hei lo po hi mitam takalo en thla to a hetia da thata lo ni ta ka hian mitam tak chu lo min an tho huai nge yang sipai sualin mipui sarkar chu an nom an ma kin an rap betta a mipui sarkar om le theinan mipui nan beile ta rol thar let le rol hoi sen tak tak ten an future tan an be ve ani
hepa hian tun hnaya ringot po rol thar kum som pathum atanga kum som pasari inkar thalak sipai ho hne na athon ti hriat ani a hei wang hian heng rol thar te hi sipai ho hian an mana an soi sa hrepani an ni lo po hi ama awanga nunna chan te po an om to ni a hriat ani hepa cho ai hi ward administrator po ani velem lo na a iango na hlang township a dor na ya dora cholte alo en thlachin boka ama wang hian mi somni chuang chu police ten an lo man to ani ni lai ni zinga ni a ador ko ta chuan silai ri throi maya tuiluan kor rula chuan kongpui dung zu in ruang pakhat chu alo mu hlom reng mai hepa dor bulo om nu pakhat choi dan chuan silai rik na lam ngai changin pona katlan chuaka kongpui ruang lo let reng chu ka mu a akap tu tu ma ka mu man lo thi sen nen cho ai chu alo mu let reng mai ani ati minit tamaral lova sipai somni velan ron thleng ha la aruang thala tu mei che pathum le mi pathum ta chu sipai chuan an man ringot mai ani ti in chulai hnaya om mei che pakhat chuan a soi helai uat ta na administrator ata na sipai hawin an ruat hla win chu uat administrator a atran ngam lo wangin alo bibau to a tual thi mai lo wang ni in alang hei wang hian tun thlengin helai uat hian administrator an la nei lawani ti hian iangon chunga ringot po administrator pakualai mai tha an ni ta ani nimin lama thil thleng mindat pdf le janta sipai te in rem na hi hantir ve thuak thuakila channel thren khata chuan an puang to thona in hantir ve hrim hrim te ang kan hriat angin mindat chu thlakhat tel fe ong hlaya pol ten an thunun ta a martial law hial puangin sipai sual ten an no betlat mai ani kan soi photo angin Myanmar a hian mindat hi sipai do dala mi puiveng him tu pol pdf din masak na pol ani a thalai rual ten silai lekin sipai an do dala hei wang hian barma sipai te hian mindat hi thunun an tum ru hle ani an buaina hi apun lun lo nan mindat hi sipai chakna manga thunun watangai ti hi min o hlang hian a hrachiang hle sipai tamzo ka ron tir lu ta martial law apuang boka sipai tamzo kin ral thuam tha nen mindat hi an thut chilta ani mindat lu le chuana zong zong sipai te hian an khar tlata mindat mi pui ta tan ei tur lak lu po an phal lawani mi pui tam tak ril tram mang angin an nom pha renga mindat atang hian mi sang te lan tlan chuaka ral tlan kem le ram hnuaian bela ram hnuaya fur lai lo ni bok nen wangwat thosi hrom tin reng an pal da yani anom na hmunin a zerlo ema wangin tak salama po har satna an nei chho thuaya sik servei tam tak an om pha covid-19 kai lo turam malak the ni lova damdoi lut lova damlo damdoi en kol na om lo wanga boral himi so man kai to ani hrom tak ani heng an mi pui tor na te hi pdf ta chuan an hmureng mai kho chunga la ral thuam lian le rol tak tak nen ong hlaya sipai te anom ther fur mai si a pdf ina han hne mai chi han ni to lo an mi pui te la an boral zel mai si a tunlai ripui leng chu ani dan tur anga ma chona nun phung pa ngai ne na ma chon po angai ve ta viau mai ti in voi tam tak in biak rem na asukuk nuwa in rem na an nei theita ani channel danga kan hu to tho mai thaya apoi mo wangin han chiar chuak ve hrim hrim te ang mindet mi pui veng him tu pdf te le barma sipai in rem na pakhat na chuan he in rem na hi chin state mindet township chunga huam tur ani mindet kho chunga mi pui vai wa khar sat na thlen tir to lo tur ral thuam nan ni pui cheka ka to lo tur ani pani na chuan sarkar na thok konglaka ti buai pressure pack lo vo lo dan lo tur ani a cdm ho na thok tur nor lui lo tur ani bok pathum na chuan mi pui vawai mo ti thlabar lo tur tin he in biak rem na khoi poi thei zonga engma ti lo tur enternan social media thudik lo post cdf facebook page a post chu cdf mindatin mo phurna ala ang mimal post chu tiam lovin ti ani palina kayak tho mindat matupi ko nga kal mi puite lo chel dina boina siam phal sakan ni lo pangana cha khai phur motor chu check an ni hnuwa lu chhuwa phal turani ti te ani a ril tram chung chuan huai sena hara hena chan theilo
chu wangin mindet lampo hi anin san marve phot anga yani mel KIA lam han puang le lokila nizan zun ni somni pathum zandariat vela tangkhan kachin state chunga michina bala mintin lebula onglaya ui khoi ho le KIA te anin kap na sale le a onglaya pol te hian ral thuam an nei thatan so nge ral thuam len tak tak puak ri hria tur om ni in abula cheng te chuan an soi he thu buat sei lai hian thi le hliam report om ri lawa tin ni zan vek dar ko le achan ve vel khan Northern Sun State thipo kho chunga Myanmar thingpui dor kota papakhat thu chu onglaya sipai ten an kap ringot mai ni a hria tani sipai sual ten an ka hi cho ong min thu ni in aluwa takan ka pa engwangin nge sipai te hian an ka hria tani lo heti lai hian Karen State ramrin hai town maiwadia chuan kok tu pakhat ka hlumani vele ta ni lai ni zun ni somni pathum zinga thil thlenga ni a than te hi inza omna wat administrator ni in wat number 2 encall tu ani a ni lai ni jing daruk le achan ve vel ani a thil poimo ti tumin than te chuan kongka pui aron honga pon varanda chuan mi pakhatang hak me kani chuti lai tak chuan kar pakhataron tlana kongpui kama in varanda loading than te ya oma tak chuan kara chuang pa chuan aron kap thor mai aka na anai boka akap thil lo chiang hle rang takin kar chu atol son le ngala kara chuang hi tunge engmi nge ti tu man an hreta lovani varanda a thi sen ne na than te mu hlom reng chu maiwadi hospital admit ani a chuta tang chuan KM za ahla mon state a Molamine Health Center a refer ani le a konga an tlan lai hian a boral ta ani Karen State a inquire Karen Information Center in an report danin than te hi voini ka ani in an soya athi nu hian mon state atanga ron kal ambulance chuan an ina arwang hi aphur hota ani voi tam tak sipai hne na mi puite chetna hepa hian a report thina an omna te an thalak te sipai hne na athlen chhong thin ni a soyani mai wadi khomi pui tam tak chuan hepa hi sipai ta na en thlatu ni in an nga ya an ngei na lo hle rengani ama awang hian mi tam takin man le soi sakan lo tok to a nikum sang ni som ni November in thlan khan helaya hian NLD an chaka helai wat administrator po hi NLD IO ten an encall thina February ni khata sipain mi pui sarkar an paithlak nu khan sipai council lam hian an mi du zong wat administration encall tu atan an ruat ta thina ni helai wat ang tho hian Myanmar mun sang wat encall tu tur hian sipai council hian an mi le sa te an ron da thar hloma hun rei tak sipai ta na lo thok to an ni hlom sipai ta na en thlak na thok do vek an ni boka sipai council noya an na thar chu an thi pui ta hlom ani ber mai heti lai hian min ong hlanga Russia jin la chu Putin le a ho te chuan mitak bolin an lo bola sarkar pa ngai hruai tu an don son ang thlapin sipai rual nen chi bai an lo buk mol mai thu soina hun te an buat sei saka minute som pathum lai thu a soi vele ngal ong hlaya chuan Myanmar a za om takin mi pui sarkar kan kaulet le don zoi in ma kan la tran me kani nikum in thana na sa takin vote ti ching penani a hei wang hian lo thei lawin tun bo ruak hi kan tong ta ani mi pui sarkar thajok om turin ma kan la me kani ti in a soyani Asia Pacific region na ramtetana International Security Conference Moscow na ya hian ong hlaya hi thu soina hun pe kani a minute som pathuma soi nge ong hlaya chuan sarkar pai thlak tak National League for Democracy NLD kai hruai tu suchi hian democracy hi a musitani anui so ani ache dana hian mi pui sarkar hi nuijat bura a chu ani achan chu hetiang khop hian in thana thil diklo an ti a hei hian mi pui sarkar an mu sit zia anem hitani ti in min ol hang chuan ong san su chi chungchang a soi ong hai chuan kan sarkar chuan democracy dik tak zaum takin kan chhop chuak don ani NLD sarkar rin omlo awangin hetia kan chet chhuah hi angai ta ani ati ong hlaya hian enge Russia ati
Russia hi Burma sipai sarkar thlop tu an ni awangin ong hlaya po hian thil engematak Russia atanga hona bei sayani thole ni zu ni somni panni khan Russia Defense Minister Sergei Shoigu amua Asia chimlam le Asia Pacifica ram panni te hian anin thian thatna ante sani ber ome sipai sarkarin khovel endonga to mek laya lokuang kwa tu Russia sarkar hian ong hlaya hi nget zo ka tho pui an tiama inzom na thazok le tho ho na thazok an siam don ni inalang Russia hi China dota Myanmar aral thuam thon lu tam berani a UN meeting a po China nen Burma sipai hnunga ding om chunan ni min o hlang chuan Russia chunga lom thu asoya Asia Pacifica sipai chak ber pola an hlan kaya wangin Russia chunga lom thu asoya ni ong hlaya le Russia hian inrem na an zia ngei rin ani a sumdon na konga tho ho na le ral thuam lama tho dun na thu po an thlun ngei rin ani soito angin Myanmar hian China ral thuam le na sabera aduta chuan Russia ral thuam ani hei wang hian min o hlang po hian sipai chak tak min cher chhuwa sak tu in ni ti in lom thu a han soi nge a UN General Assembly meeting khan Myanmar tan ral thuam khral to lo tur ti in pas ma se apas ve du lo tuan oma chung zinga chuan India Russia le China te antelani Russia hian Myanmar sipai council tan ral thuam a khral le ngei don ni in alanga an inrem na ero puan zara ni lo thung hei hi thilom dan chu ni ta a Myanmar a sipai an le ta a adu lo tu le mi pui sarkar du tu ten sipai handawa dua in sipai roral na dau dal tu te hi anin lungrual tok lo hle ni inalang ma set lo mayan tum lova rol rala chet na nen hripui leng nen Myanmar chu abuai tak zet mai khovel sarkar lian le ral thuam lama po ma hruai tu China le Russia chu Myanmar sipai ta na dingklat mai boxia athim zonga thlir chuan thim takani chunglam ram ruat dan thlir ringot mai lo chu mi hringlam atang chuan konga ping ri hle ma se ahun taka che thin ti du da om le thi sen chua om mi pui nuai tel te auri hi angai thlak huna om nge yang beidong lo phot mai te ang u ole khati zong kha tu na ta na video kan ngai thlak le kan thlir ho the ta chun ni le ta video dot le in lo ngai chang tho don nia in zawa in mang tha le vek ole